Hej, ja sam Olga, dizajnerka u IKEA. Ja sam dizajnirala ovu prostoriju. Svi znamo da život u malom prostoru može biti izazovan. Ovo su moja 3 savjeta koja će ti pomoći da bolje organizuješ svoj životni prostor. Moj prvi savjet ti je da biraš namještaj na točkiće i sklopivi namještaj. Na taj način ćeš lakše transformisati prostor u odnosu na aktivnosti koje se u njemu odvijaju. Dnevni krevet je pravi izbor ukoliko ti je potrebna udobna sofa danju i ležaj za dvoje noću. 2 velike fioke pružaju dovoljno prostora za jorgane, jastuke i posteljinu. Kombinacijom različitih jastuka, prekrivača i tekstila možeš postići opuštajuću dnevnu atmosferu ili mekanu oazu za dugi zimski san. Multifunkcionalni namještaj je još jedan pametan izbor za život u ograničenom prostoru. Smasta uzdignuti krevet je prostor za spavanje, učenje, odlaganje, igru i opuštanje, a zauzima manje od 2 metra kvadratna u prostoru. Sve što je potrebno jeste kreativnost u odabiru printova i smeli izbori boje zidova, pa svom mališanom možeš napraviti kutak o kakvom je oduvek maštao. Tokom hladnih zimskih dana svi volimo da što više vremena provedemo u svojim najmekšim papučama, ušuškani u toplini svog doma. Bisa cipelanik ti omogućava da odložiš svoje cipele i time zaboraviš na gužvu i metež spoljašnjeg svijeta. Od pomoći je i pri sređivanju cipela, a istovremeno i štedi prostor na podu. Nadam se da će ti ovi savjeti pomoći da unaprediš svoj životni prostor i inspirisati da provedeš udobnu zimu u krugu najbližih u njemu.